Poštovani gledalci, dobrodošli u studentsku emisiju Javna odbrana. Moje ime je Milena Pilipović, a u današnjoj epizodi saznaćete više o klubu studenata tehnike, koji je jedan od najstarijih studentskih klubova u Evropi. Koji su razlozi zbog kojih mu se beogradski studenti vraćaju više od 60 godina, pogledajte u prilogu Tijane Ćosović, Anđele Stanković i Milice Cvijević. Klub studenata tehnike jedan je od najstarijih studentskih klubova u ovom delu Evrope. Nezvanično je otvoren 1952. godine, a 24. februara 1954. dobija ime i zvanični status. Klub okuplja različite generacije, priče i žanrove muzike. Poznat je po brucošijadama, prednovogodišnjem maskembalu, tematskim žurkama, ali i po dnevnim kulturnim događajima u vidu tribina, predavanja, kao i projekcija filmova. Udruženje građana Klub studenata tehnike se rodilo iz Kulturno-umetničkog društva studenata tehnike, a tek 15 godina kasnije postaju treća diskoteka u gradu i jedina koja je opstala do danas. Ono što se nije promenilo kroz decenije jeste da su studenti ti koji programski uređuju i vode klub. Cilj tih tadašnjih studenta koji su u saglasnost tog rektora osnovali ovaj klub, odnosno ovo udruženje, bio je da prosto među mladima pokuša da raširi neku kulturu. Klub studenata tehnike nije namenjen samo studentima fakulteta osnivača, građevinski, arhitektonski i elektrotehnički, već svim studentima Beogradskog univerziteta. On nije samo noćni klub. To je celodnevno utočište za studente. Bilo da im je potrebna jeftina kafa, solidan džeparac, bilo da žele da predstave svoje radove. Organizuju se kvizovi, pešački reliji, škole fotografije i stranih jezika, filmske projekcije i pozorišne predstave. Mi tokom dana imamo veliki broj dešavanja koji ljudi treba da vide. Znači, mi imamo tu školu kaligrafije koja se održava ovde u KST-u jednosedmično. Imamo školu šaha koja se održava ovde u KST-u. Imamo školu gitare koju drže veoma obučeni i sposobni ljudi koji to rade. Imamo školu fotografije koja se veoma isto održava ovde u KST-u veoma često. Imamo taj KST hor koji je naš trenutno najveći projekat, da kažem, koji je uspeo najviše od svih stvari. Ono po čemu je ovaj klub najpoznatiji jesu žurke koji se u njemu održavaju. 70-ih on je diktirao muzičke trendove u srpskoj prestonici, a sada je mesto koje trendu odoleva i ostaje dosledno svom stilu. Kod nas su u principu tematske večeri uvek zastupljene, od domaćih 80-ih, stranih 80-ih, gde se pušta na raznim večerima pop, rock, house, R&B, uvek su nekako zaokružene te večeri. Retko koje veče je, da kažemo, klasična žurka gde se pušta, da kažemo, sve i svašta. U moru aktivnosti koje KST nudi, svaki student pronalazi nešto za sebe. Konkretno rock and roll, sloboda i studentske tehnike. Zato što mi je blizu i zato što je uvek dobra muzika i uvek je dobra atmosfera i uvek je dobar provod. Zato što mi je super kad prođem kroz ovaj hodnik ovde i onda mnogo ljudi sedi dole i kao svi su skenjani, a meni je super. Cene su pristupačne i dolaze studenti zabavne. Blizu mi je kuće i nemam nigde drugde. The place is amazing. Mesto je sjajno, atmosfera je odlična. Jedino što je sreda pa nema mnogo ljudi, ali verujem da će se napuniti kasnije. Ove godine Klub studenata tehnike je napunio 65 godina. I za sve ove decenije kroz njegove hodnike šetala su imena domaće pop i rock scene poput Bajege, Bore Đorđevića, Igora Blaževića, Milana Mladenovića, Arsena Dedića i mnogih drugih. Danas neka nova imena dočekuju studente, svakog oktobra na koncertima i brucošijadama. Misija kojom se KST vodi jeste druženje i pružanje mogućnosti mladim ljudima koji žele da se ostvare u svetu muzike, a misle da za njih na domaćoj sceni nema mesta. Pre tačno 65 godina otpočela je nova era u muzici. Pesmom Elvisa Prislija That's All Right Mama rođen je rock'n'roll, a iste godine u prestonici legendarni klub studenata tehnike, mesto koje svoja vrata otvara svim studentima Beogradskog univerziteta već decenijama unazad. Izmene zakona o bezbednosti saobraćaja stupile su na snagu u septembru ove godine. Kakve posledice trpe polaznici koji su vožnju upisali pre septembra, ispitivali su Jovana Savić, Nedeljko Tišanović i Teodora Stjepović. Izmenom zakona o bezbednosti saobraćaja produženo je trajanje probne vozačke dozvole na 4 godine za maloletna lica, a za punoletna lica do 21. godine. Mnogi su zbog ovoga požurili u autoškole kako bi izbegli ovu promjenu koja stupa na snagu od 2. septembra ove godine. Prvo i osnovno pitanje jeste da li će do 2. septembra sve završiti. Svakako da ne. To je prosto vremenski neizvodljivo. Minimum 3 meseca je potrebno za obuku na vozilu. A gde je teorijska nastava, gde je polaganje testova, gde je polaganje vožnje, gde su svi pride
troškovi, odnosno obaveze koje su potrebne vezano za lekarsko uverenje za prvu pomoć. Treba uzeti u obzir to da su u toku stari godišnji odmori korišćenje, pa onda novi godišnji odmori i prosto sve to zajedno je ne neizvodljivo, nego nemoguće. To nije ništa do nas. Mi smo posrednici između kandidata i između, da kažem, policije. I sam ceo postupak vožnje jeste, mi smo tu ključni, ali prosto u odnosu na to kako nam je rečeno da radimo. Trenutno probna vozačka dozvola traje godinu dana od dana podizanja iste. Pitali smo polaznike da li je ona uzrok njihovog upisa u autoškolu. Nije to uzrok, ali je jedan od uzroka, u principu zato što sad imam slobodnog vremena, pa sam zbog toga odlučila da upišem vaš. S obzirom i da sam maloletna, dosta dugo bi mi trajala ta probna dozvola do 21. godine, znači 4 godine, tako da sam to odlučila da završim što pre. Saznala sam za promenu pre nekoliko dana na teorijskoj nastavi, ali u svakom slučaju mi je drago jer me neće uhvatiti taj novi zakon. Ja stvarno nisam razmišljala o tome kad će to nastupi, nego su bile lične potrebe trenutne. Kandidati koji sada krenu sa obukom uz napore instruktora ne mogu završiti do 2. septembra. Zaposleni u autoškolama nailaze na nerazumevanje od strane roditelja koji akcent stavljaju na brzinu obuke, a ne na kvalitet. Gužve su velike, ali nije gužva zbog toga, zbog trajanja probne vozačke dozvole, nego zbog manjka ispitivača od strane MUP-a. U Beogradu, ajde da kažemo, ima i dovoljan broj koliko toliko u odnosu na unutrašnjost. U Beogradu ima neki 26-7 ispitivača, ali na broj škola i na broj učenika to je malo, tako da je zbog toga čekanje učenika po mesec i po do 2 meseca na polaganje. Učenicima, iskreno govoreći, to se mnogi roditelji složili, da im ne znači mnogo da li će imati godinu ili 2 probnu vozačku dozvolu, što duže to bolje. Prema podacima iz Komore ispitivača vozačkih ispita, navode da su kapaciteti za polaganje ograničeni, a da u Beogradu na ispit čeka oko 1700 kandidata. Velika gužva i kod nas u autoškoli. Razlog tome je što su đaci pohrlili da što pre završe vožnju, pre nego što stupi na snagu taj novi zakon. Što se tiče bezbednosti saobraćaja, ništa se tu niti dobija, niti gubi, ostaje se na istom, samo se gužve prave bez veze. Prema važećem zakonu, na polaganju moraju da budu 2 ispitivača, jedan iz autoškole, drugi iz MUP-a. Tokom jednog meseca vozački ispit može da se polaže u 5 termina, a 7 kandidata može izaći na ispit tokom jednog termina. Instruktori sa ograničenim radnim vremenom od 8 sati ne mogu ispuniti želje kandidata da se ubrza proces obuke. Niko ne shvata da mi imamo određene ograničenje u radu. Ja danas ne mogu više od 8 časova da uradim. Svako bi da vozi svaki dan, što je prosto nemoguće. A šta njemu znači sa 17 godina kad položi pa čeka 4 godine da bi vozio ponovo? Razumete, mislim, to je jako velika razlika da oni prave jako veliku pauzu. I šta dobijamo time? Dobijemo opet nesposobne vozače na ulici. Nakon nekoliko pokušaja da svoje gledište iznesu i sagovornici iz MUP-a, bili smo odbijeni i niko od nadležnih nije želeo da govori o ovoj temi. Autoškole, zaposleni u njima i članovi MUP-a postupaju u skladu sa zakonom. Novonastali problemi u autoškolama proizilaze iz ovog zakona koji još uvek nije stupio na snagu. Ovim zakonom se otežava proces dobijanja vozačke dozvole, ali se ujedno poboljšava bezbednost u saobraćaju. Beogradski hipodrom pored organizacije trka ima i školu jahanja. Galopske trke, preskakanje prepona i dresura su jahačke discipline koje svuda u svetu predstavljaju sport za elitu. Hipodromsku atmosferu našom kamerom zabeležili su Tanja Lasković, Arijana Handan i Nikola Đurđević. Jahanje je plemenit sport koji ne zna za godine. Na Hipodromu Beograd održavaju se trke i takmičenja. Bavimo se školom jahanja, organizacijom trka i pričamo sa profesionalnim džokijkom. Jahanje je sport koji čine discipline, galopske trke, preskakanje prepona i dresura. Procenjuje se da na svetu živi oko 75 miliona konja, među njima ne postoje 2 identična. Održavanje trka u Beogradu zahteva raspoložene sportiste, ali i organizatore koji će jahačima i njihovim konjima omogućiti neophodne uslove. Ove godine smo došli na tih 6 trkačkih dana, ali idemo nekom uzlaznom putanjom. Glavno je zadnjih nekoliko dana pred trkački dan, to je udarno, a inače traje sigurno mesec dana sama priprema za trkački dan. Učestvuju i strani džokeji, dolaze nam džokeji iz Mađarske, iz Italije, iz Austrije, dolaze nam i gosti kada je internacionalni trkački dan, dolaze i gosti iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, tako da se dešava i da ljudi sa strane dođu da učestvuju. Sama trka koja traje od 1 minuta do najviše 2,5 minuta je
neverovatno diše adrenalin kod čoveka. Zato je to i toliko lepo. Jahanje konja nekada je zbog ratovanja i dalekih putovanja bila nužna potreba, a danas predstavlja zadovoljstvo ili sportsku aktivnost. Posetioci na Beogradskom hipodromu žele da osete čari ovog sporta zbog plemenitosti i energije konja. U svetu konjarstvo i jahanje jeste sport za elitu. Kod nas je to malo drugačije zato što se kod nas, ja bih rekao, mnogo više vidi i ta ljubav prema životinjama. Ljudi nisu spremni da se odreknu čak grla koje se više ne takmiče. U svetu se ta grla odstranjuju i nisu više tu. Kod nas se ta grla koriste za školu jahanja, za to neko uživanje u konjima i konjarstvu. Dosta je mladih koji ulaze u to, postoji mnogo difovaca koji žele da se bave tim, pokazali su na svom primjeru ovde na našem Beogradskom hipodromu. Oni su razlog zašto jako puno dece dolazi na hipodrom da uči i nadamo se i polažemo nade da će oni biti budući džokeji ili preponaši. Ljubav prema konjima i želja za adrenalinom važni su preduslovi za bavljenje rekreativnim jahanjem. Međutim, za profesionalce, težina od 53 kg predstavlja važan kriterijum. Elena Marić bavi se preponskim jahanjem od svoje 5. godine. Povezanost sa konjem donelo je brojne pehare, ali njihov odnos ne počinje i ne završava se na terenu. Otišla sam u štalu gde ima preko 300 konja i samo su mi izvodili konje, isprobavala sam i on je, ja ne znam, samo nekako me gledao, bio je tužan. Kao da toliko konja imaju da ne stignu da ih maze i on je bio jedini kome toliko treba da se mazi, da ga čuvaš i ne znam, ja sam sela na njega, idealno, sve super, ali posle toga kad sam ga dovela da ga očetkam, da ga sredim, tu me je kupio i tu se kao mazi. Sav je bio nekako, molim te. Preskakanje prepone je najpopularnija veština u jahanju. Jedna je od 3 olimpijske discipline u kojoj je povezanost između jahača i konja najvažnija. Ja s njim i pričam. On mene, ja kad najđem loša na skok, ja mu se zahvaljujem, pa posle skoka kao bravo, bravo, molim te. Imam čak i snimak kada prilazim na preponu loš i kao molim te i on skoči. Tako da kod nas je u suštini sve do poverenja, ako konj osjeti da ti nisi u glavi sav svoj, ako nisi siguran, onda neće ni konj biti i nema šanse da preskoči preponu ako on misli da to nije dovoljno sigurno. Volim da sednem kod njega u boks, samo da kad meni nije dobro, kad ja imam neki drugi problem, ja dođem u štalu i budem sa njim i stvarno mi izvuče tu negativnu energiju. On me je stvarno za godinu dana doveo od metra do 1,20 m, skakala sam za juniore, bila sam 3. mesto u državi. Ne znam, on mi je kao, u tom trenutku je njegova glava meni pomogla. Ali sad, na primjer, kad smo malo i povisili i to, sad nekako se zajedno upotpunjavamo. Jahanje razvija kondiciju, koncentraciju i emocionalnu inteligenciju. U Beogradu postoji veliki broj škola jahanja u kojima polaznici treniraju na bivšim trkačkim konjima koji deci pružaju sigurnost. Apsolutno svaki mišić na telu radi dok jašete i u kakvoj god da ste formi, što god da trenirate prvi put kad se popnete na konje imaćete upalo mišića. Imamo preko 1000 obučenih članova i trenutno na obuci oko 200 i nešto jahača. U proseku konji galopiraju brzinom od 44 km/h. Najveća dosad zabeležena brzina je 88 km/h. Najmanja je, verovatno, ova sad. Oronule fasade beogradskih zgrada naša su ružna svakodnevica. U borbi protiv toga nastaju murali i grafiti, koji su poslednjih godina nezaobilazni deo naše prestonice. Aleksandra Obradović, Jovana Jadranski i Marina Jelić pokazat će vam najlepša dela uličnih umetnika grada Beograda. Reči na zidovima, grafiti, murali. Sve su to stvari koje smo navikli da viđamo na beogradskim fasadama. Neki imaju informativnu vrednost, političku poruku, a neki su samo lepi. Ko ih crta, ko ih stvara i ko to podržava. Iako je svima poznata, ulična umetnost nije jasno definisana. Prethodnim godinama ona se znatno razvila, mada i dalje mnogi posmatraju kao vrstu vandalizma i obične žvrljotine, dok kod drugih ona izaziva oduševljenje i odobravanje. U Beogradu postoji sve veći broj umetnika koji slikavaju grad i time izbavljaju uličnu umetnost iz okvira vandalizma i daju joj status upravo umetnosti. U ovoj formi u kojoj sad poznajemo tu uličnu umetnost i kako je doživljavamo na ulicama našeg i drugih gradova je u stvari jedan izraz potreba čoveka praktično da podeli ili svoje neko mišljenje ili svoj neki stav, svoju neku emociju sa okruženjem.
Kako se ulična umetnost razvijala, izraz individualnosti prevazišao je obične natpise i zahteva sve veći prostor i naprednije tehnike. Kao rezultat napredovanja, kako umetnika, tako i samog pokreta ulične umetnosti, danas imamo murale koji privlače pažnju i građana Beograda i turista. Postoji čak nekoliko ljudi, ili čak i udruženja koje organizuju grafiti ture, za koje postoji interesovanje i definitivno je to nešto što privlači ljude. Definitivno nešto što može da predstavlja taj turistički potencijal. Andrej Josifovski, poznati pod umetničkim imenom Pijanista, već 5 godina oslikava bežanijsku kosu i, kako on kaže, od tog dela grada želi da napravi urban distrikt, odnosno neku vrstu galerije na otvorenom. U ovom kraju stanari su navikli na njegove radove i podržavaju ga, ali to nije uvek slučaj sa ostalim beogradskim naseljima. Kao i sve u ovoj našoj sredini što se dešava, jako je teško raditi neke stvari koje ljudi ne poznaju, pogotovo što je street art u Srbiji, nažalost, avangarda. Nažalost, ili na možda moju sreću, pošto zbog toga vjerojatno dobijam toliko medijske pažnje, ali je definitivno drugačije od onoga što su ljudi naučili da vide. Umetnici koji se bave street artom često nailaze na neodobravanja sve do momenta dok ne završe posao i građani ne vide da to doprinosi lepšem izgledu grada. Ne postoji škola niti bilo koja institucija koja obuhvata ovu vrstu umetnosti. Ulični umetnici često se ne prihvataju kao umetnici i zbog takvih okolnosti oni imaju potpunu slobodu i njihovi radovi predstavljaju najčistiji oblik njihovog izražavanja. Mislim, ako pričamo o Beogradu, koji je takav kakav jeste, koji je, nažalost, neodržavan i zapušten, vi onda nailazite zapravo na jako dobar feedback od ljudi koji žele da se njima nešto nacrta, koji žele da tu bude mural ili nemaju ništa protiv što ćeš ti tu nešto da uradiš. Street art nije legalan. Umetnici sami biraju koji deo grada će biti njihovo slikarsko platno. Za veće murale na zidovima višespratnih zgrada obično se traži saglasnost stanara. Iako postoje inicijative nevladinih organizacija za ovakve vrste radova, to se realizuje bez učešća gradske vlasti. Jer dugo vremena sam ja, na primjer, odbijala da, kao ljudi me pitaju da li su moji radovi kao aktivistički ili kao da li je kao taj. I ja sam uzmano da li ja se ne bavim politikom. Ali opet s druge strane, onda sam shvatila da zauzimanje javnog prostora po sopstvenom nahođenju kako ja hoću jeste politički čin. Na neki način. Iako možda nije politička, ali je prostor zajednički. Pitali smo građane Beograda da li slike na fasadama vide kao vandalizam ili kao umetnost. Sviđa mi se uglavnom. Većina stvari mi se sviđa, ako je lepo urađeno. Mislim da je ono kao bolje nego da su prazni zidovi kad je lepo urađeno, znači ne ovi bez veze grafiti, kad nešto nabacaju neka slova. Murali su generalno super i treba ih biti više da ne gledamo neke ružne fasade, nego neke lepe slike. Nisam protivnik toga, ali samo da bude lepo. Ulična umetnost se više ne zasniva na ispisanim rečima na zidovima i navijačkim porukama. Umetnici koji se ovim bave trude se da svoje radove dobro osmisle i uklope u ambijent i arhitekturu grada. Definitivno mora taj deo edukacije da postoji kao i za sve ostalo, da vide šta dobijaju i da se upoznaju sa tim, ili što bi rekao jedan moj profesor istorije umetnosti, to je jedna sjajna stvar i oni koji nikada neće otići u muzej da malo vide boje. Ulična umetnost komunicira sa građanima, obraća im se sa skrivenim i manje skrivenim porukama, a od podrške ljudi zavisi koliko će se ona razvijati. To bi bilo sve od nas u ovoj javnoj odbrani. Do sledeće epizode možete nas pratiti na našem YouTube kanalu Javna odbrana. Prijatno!